Kani gade Patisi TV, bat pidang pet Ïaki kubor baman kasni. Uni udai uba Disparsing Rani, urang ba uba jutrai na Bynta ka imlang salang, da ka ba penon kam ya ka an ka hok bantep ne ka right to information. Haka ba panjing tep na kitnat sarkar ba per halor ki kampan rai ki basateng na Bynta ki pajba. Haka ni ka kanti uni urang ba haka jing kendo bat kinong patai kubor ne kasngi ka artarik unai lar hasulong press club. Ula thet kti bau yadan Bynta bat kaseng khasi hima mausan ram ka balapan pau ya ka jing Pyrshah halor ka bel jong ka KHADC ka balaman jeru da ka yung darbar ka Khasi Hills Autonomous District Council Khasi Custom of Lineage Second Amendment Bill 2018. Kaseng khasi hima mausan ram hanin kasngi ka shitarik unai lar kalalaj ai da ka dorkhas ne ka jing tho shaulat ka jilla uganga prasad ban pen pau ya ka jing Pyrshah halor ka bel jong ka KHADC. Handai halor kani nakaliang uba Disparsing Rani ubadai ru advisor ne unong ai bot jong ka kaseng. Habaya keren ba kinong patai kubor ulapan pau ba umdan jing tep ai ru em ba ulong ru ba ya kani kesti lale hi do president jong kani kaseng uba telilang merthong kumta halor kani jing le jong kaseng khasi hima mosan ram nakaliang uba Disparsing Rani ularai ban i no ya jing long dekhot jong kani kaseng nadu hanne kasngi ka artring unai lar kani ka an ke bala snar skosil Bynta kadi ka an baba katam kumbala aibor bada consumer India banyada ini kripat namar Bynta jurusna nila shokim warna ka India ka ai kshatri ini kikasi barko dia tu Bynta nila yabu sakando tingistana Bynta kani ka skosil la shim itu misteri banyada ini kripat Bynta jingbit jimbiang juni kun kasih kala. Jadi susi kalong ba Bynta pada. Wat langar hak diskusi mendengar kalong biang tam. Oi, kadon di situ na ni tai misi pun. Jadi Bynta pada kadon di kasih mau seram. Pyrshah ya kani an ke belasna dan syukur sih. Di Bynta kasih syakan lo kadai yang dal besar. Nomor bahas tu kasih. Pyrshah ba umin ba arkitek itu sehingga ba Disparsing ini tiga ni keting pak ada kujual sekolah no lu kiberiu Bynta kikeno be te kenang balai kenang ke susi na Bynta jingkut jingbiang lang jom ikun kesikala ini kawan Pyrshah ba kani keseng yang tahi kelas Khleh simet tang dau presiden Merwe, Khleh begini tiplang seng. Tiga ni jing lek lende juga ni seng. Tengah banyada ya lagi. Na kecing sniu juga bukan balang. Marga ni kade kasti na bejai benriu. Ada ngah kalong lamiyam nam tak jadi benriu. Hangno ngambu ikon kiti jonga. Ban ngabur kecing sniu. Wat ikon, wat ikon. Dia kenang balai kata marmari. Apa? Dah ni kiti. Shongkha presiden ban nadu Bynta sini malai no kam no kumbu ada besar jom kene kaseng kenang ba baro intip ba warani umshulun kiti ban pa ya kene kujual shau gubernur kumbu yi ha di social media Bynta.